umsombuluko wekugcina ku-2021 asahambile emalanga. Siyambonga uNkulunkulu njengoba sitowufunza. Sicela kuthatha leli thuba leli lihle ukuthi sinibingelele ngekuhlonipheka ukuthi igama lenu singivusele bese kakhulu siyaniphilisa egameni laJesu. Amen. Ngiyacela uphilise bomakhelwane. Kuhlale kuyintokozo ukuthi sinibone abazalwane kulenzawo lena. Asivele sithathene kokubhala stokugijima. Kuhlale kuyintokozo lokuthi sinibone. Futhi ngiyakholwa ukuthi asiniboni kokugcina. Ngicela sicale ngalamagama langa siwabhale lathi I take Christianity as it does not give you understanding. Cishe knowledge and understanding bobululu. Bangithokozisa laba ngiphobuso baba. Now there is someone who shared to me audio yakhe. Noma ngakawalaleli but nje lo mzalwane ungithokozisile ukuthi hey halana vele leyo zinto uyafundzisa ukuthi sathi
nanje Revelation chapter number 4 and chapter number 5 lengikhola ukuthi siyamudla every day njoba God declared that. Lo chapter number 4 lo chapter number 5 kuthiwa kunemimoya lesikhombisa yaNkulunkulu, the seven spirits. Sathi ke what are those things? I'm glad lenye class sibenalo la. Sathi na ufunza Isaiah chapter number 11 lithi kutawuhlumela endlini yaJese imoya lesikhombisa itaba kuwe. Hambani nami ke. Sathi ke by this time we believe all of you have to know, because angisho bazali bebe singathi kuyafunga manje thina sisafunga ukuthi mncwinasi ungasho ukuthi sengifungile. I'm just teaching. Kude ngihambile ngalisearch alBible. In fact this is one of my favorite subject. Uthi kude lo ungena ezulwini uma ethi moya lesikhombisa. Ngiko lo Revelation yabe nithembekile. Kuthiwa lelundu labonakala abanye bethi fani kwabonakala udlu ndeni lelinethi impondo lesikhombisa bese kuthiwa lethi impondo lesikhombisa timimoya bamba nako le mimoya kuthiwa ithunyelwe emhlabeni wonke. Kusho singabala eSwatini uthi uyogibela indizi uye Italy uyahamba udala Mozambique. It's a must ukuthi wherever God will take you in life, make sure ukuthi you have the seven spirit. Now sazafunza sengendlela nje labo ukuthi because ngiyayithanza lenzaba excuse me yama-modules ku-university ukuthi lakha as a lecturer sibuthisa tonke letintho ngiko nje kude ngibona edel book. So ufuna ke wena bese uyohlala phansi. I remember Matthew 13 nakathi umbuso wezulu njengelinetha labalijikijela abantu lakhokha tonke tinto nalamagama base bahlala phansi base ba separate. That's what you have to do. Kuthi lapha nje kuthiwa fu. So anyway la uhamba khona ufuna wathi ukuthi okay lo Revelation njengoba labanye benu ngiyababona bakathembeke ukwale sikukhuhlelako la kithi. So angeke uzungene ezulwini if you don't have the seven spirits. Athi ke Jese ke sorry Isaiah ke nakhuluma ngaJesu ukuthi tawuhluma lehlumela. He was prophesying about Jesus. That is why isibiya Christmas kuthandi lokho. Siyathi ukuthi bebasolo baposta abantu kuthe some 4 years back la ekhaya inkosi yasentela umusa kuthi bekutaba wrong ukuthi iBhayibheli lithi bheka sidalelwe indvodza. No. So sidalelwe umntwana siphiwe le ndvodza. Ngoba indvodza nabengeke idalwe beyivela ikhona lelidwala labalinatha kilo lalengiChrist. So kwabitwa sikudalwe Jesu lesathi ukuthi la khaya ke Jesu yindlu yaKristu. Ngishito labathole ema-audio ngathi njengoba sitawufika ngale ngathi uma utawucaphela ukuthi Kristu unjenge nyango noma umbila losethangeni nani ukhokha lo mbila bese niyogaya. Singathi ke ngiJesu ngoba ngeke kube na Jesu kude Kristu. So ngikosathi Jesus legalizes Christ on earth. Basekhona abazalwane khona la kutawungena khona hamba nami ke ngila khona sibe sithi bakhona nje laba khansi basithokothi saba comment ukuthi yeah why isithandaza egameni la Jesu ngegama lika Jesu but ngeke kuthiwe siboje singema Jesusians kuthiwa singema Christians. Futhi la mhlabeni akude umphika Jesu njengoba sitawufika kude umphika Christ. This is very important. So ngaKhisimusi ke sidalelwa umntwana. Athi uNkulunkulu angambala lo mntwana njengoba ngihlale ngithi nje umfundisi njengoba nimbona lambeke wena mhle kangaka akusimine. This is my house. Mina ngilenge khathi ngangena by birth kude lo ngeke afela ngidawuphuma by that but ngithandazela ukuthi kube i-rapture indlu le ngilohleti kiyo wangela ngekhathi. So na Jesu ke bekakhona angiKristu and then the word Christ became man and dwelt among us. So this is very important. Ngiko ke sibele emuva. So Jese lona lokuthiwa ihlumela la Jese utabese kuhluma lihlumela, that was a prophecy. Isaiah siyamati ukuthi uphethe izinto letiningi. Nako ke lengikuthandayo sathi ayabala lama spirits lesathi all of us here ngiyathandaza ukuthi nakaphela 2021 manje sibe sesigwati not even by mind by heart because angiphinze kude lo tawungena ezulwini uma ethe the seven spirit. Sathi ke nisengibukile ningabhali phasi ngoba udakukhanza senkuniketile amavesi lokuthi kubekwe lapha nale odi imqoka. Number 1 the spirit of wisdom, number 2 spirit of knowledge of understanding, number 4 spirit of counsel, number 5 spirit of mighty, bese number 6 spirit of fear, and then the Holy Ghost. Sathi ke when these 7 things tihleti la ngiko nje Jesu uthi hlalane eJerusalem ngaqali niteka lozitha ningene emakomitini
gcwaliswani ngamoya. Wona ke indzaba yamoya engcwele. Labanye banayo imoya engcwele namhlanje umtsabukisile. It's just a chaos, but it's a subject of another day. Good see.